chibai ule voin hi zulai ni somni sangni le somni pakhat thole ni ania voin atang hian Arakan Army te omna Rakhine State pumin karni chung lockdown stay at home puan ania voin khan zai thiam boralta Raymond a hriat rengnan Raymond a minga oxygen donate ani thu riat ani South Korea rama zai thiam model le film star ni bok Lee Seo Ho chuan covid sipuin anoi mek Myanmar ram mi puite tan ama kutnge ya azia Myanmar ram loral muang ro se lo tang ro u ti in du sakna hlan ani minda tol chung mi sangatan UNHCR in chanpuina petan voin zulani somni atang khan Chin State minda townshipa chung ko sangkhat omna mi sangatan COVID-19 laka invena thilpoi mo chirang sang tarpolin pher thosilen puan chaukalama manchi man ruatele solar te UN refugee UNHCR chuan chanpuan ni thu nimin khan thu chuan siam UNHCR chanpui tu pol te chuan zulani sompakwa khan mindat khopuya an thlenga voina tangin kar khachung an semdona an semdan tur thu apo tual chung mi bik le kauran upate baka palaite nen an tho ho don thu UNHCR chuan atar lang mindat khopuya hian April chonu vela tang khan Chin State PDF tele Military Council sipaite in kana wangin tual chung mi pui singkha sanga chuang in le lo tlan sanin anral tlan thu mi pui tanan soi sipai council ten February ni khata tanga sarkarna anlak tang khan ramchung mi noi ni le sing ni chuang in le lo tlan sanin anral tlana atamjok anlakir lo thu mani lo khan iweno chuan apuang to a chuwang chuan iweno le ramsang sang te chuan ramchung mi pui noi somthum tan chomdol na an tho zel don thu UN General Secretary thupuang tu chuan Zulani Somparuk Khan press conference a asoi ani tuna putluang a chakchuak ziak UNHCR bungraphur motor te Chin State mindat mi pui chomdol turin alo thlengta ti thu hi lo ngai thla ila UNHCR bungraphur motor inzui panga chu raltlante chomdol na thil phurin renguna tangin mindat khu a nimin Zulani sompakwa tlaida rukvel khan alo thlengta voina tangin kar khachung chu eile in lam thil ni lo COVID-19 sileng dona man ruale tarpolin te thausilen te ongpha tur rizai te puansin tur te blanket te chaukaman ruwa chi sang sang te ni jungmang electric eng chit theina chi solar lem le thil dang chi sang sang chu ron phurlutin chung ko sangkhat atlem bera mi sanga velin dong thai turin alo thleng tan ta ani UNHCR malak na hi mission na humanitarian lamhoi zonga tanpuina liao ania tuna chomdol na lo thleng hi UNHCR staff tele khotlang le kausana mirin tlak tlom ngaya thokte kaltlanga tanpuina mamo ngoi mimal le pol ten hena semjai tur ania Chin State chunga tanpuina le chomdol na mamo te chu zong chuakin anmani nen po in hmuwa soihona nei tura ruam han mek ani bok anti tuna lo thleng hi minda dral tlan kem pariat ami te tan ani ria mundanga mi turpo how to ten atul angin ansem chuak don ani Mizoram atangin Zoro General Headquarters Hroi tu ten Geneva a UNHCR chairman hena voiduailo mindat mi puite torna hi anlo thlen pui ve thin to a hetianga UNHCR atanga tanpuina anlo nei thei hi anlom pui hle ti thudon ani bok terrorist sipai somnga chuangin mindat anpan terrorist sipaite mindat township champion khuwa atangin tukin July ni somni jingdar nga vel khan highway kongdung zo in mindat lam anpan ti riat ani terrorist sipai somnga pasari te hi nimin July ni sompakwa jinglam khan motor pathumin matupi atangin mindat lam anpana lemyo luibula lei amina wangin ke in ankala nizan khan champion khuwa anriak ani CDF matupi ten nimin pia Zulani sompariat khan CNA CNF le CDF matupi te bak engral thum keng polma matupi townshipa chetlat anrem ti lo thu chu an lo siam to ani minkin phesatlang in dona a asipai sompakhat thi in somchuang hliam Sakai region minkin township phetkhetlang a Zulani sompariat khan People Defence Force PDF le Military Council sipaite anin kapa sipai lam som pakhat thi in som chuang an hliam thu minkin tual chung newsin atar lang Military Council sipai tha chu minkin township panset khu a in kulin mi yo hnuai om te chu
piuso thiami le sa te net in kapin andu zong dable ti chian na ba ka poisoi lo mi puite an thatin thlakhat zet sual rong an bola zulani somparia ta chuan minkin township lama in suan tumin an kira phetkhet le tongpa kho inkar kong an thlen chuan pdf lamin lolam bunin chundar sompakhat vela anin kap ti hriat ani silai me pu arwalin military council sipai pali an thingala an ruang hi sipai motora an vomluta motor pakhat chu bom rap puakin a chia chonu dar ni atanga darli inkara tolkir tura anin puacha alain inkana athleng le a sipai pasari ka hlum ni in som chuang an hliam boka zulani som pakua nimin chun khan sipai lamin tal chu atumin theitop an chua atopa minkin lama an tlan chuak theita ram ti hriat ani KIA inkana menjayana positive zathum chuang omve kachin zalen na sol tupol KIA inkulna menjayan huna COVID-19 shikai mi zathum som pakhat anom thu KIA News and Information Director Colonel Nobu chuan RFA ashil menjayan huna mi sanga vel zinga atamjok te hian chena siam COVID-19 invena vaccine injection nual annia si an kai tho ani laiza le menjayan mi te hian vaccine anin chiudeu vek ti hriat ani Myanmar COVID-19 third wave a hian menjayan khuwa zulani sompakwa khan COVID-19 shikai mu masakber ania hemini vek hian KIA hotu te chuan vaccine chiu tur thupek an chu ngala mi sangkhat chuang swab test na mi zadon positive mu ani zulani sompakwa khan positive mi zathum an chuang der to a menjayan sikula phei chuan shikai an tam to ngotang ma se KIA shoi tu ten ma an la zela dam chuak anom vezel thu Colonel Nobu chuan asoi sipain sarkar na anlak nu hian zirtir tu te CDM an lu zawa sikul hon thai ani lawa wangin michina manbo phakan townsipa zirlai te KIA inkulna a lekhan zira wangin shikai an tam thu KIA chuan asoi ani zulani sompariat le sompakwa chunga miai pale PDF le military council sipailama mi sompali an thi thu miai PDF te chuan thu chu an siam zulani sompariata miai PDF le pale PDF ten tumni military council te an kapa sipailama mi paruk an thia zulani sompakwa nimin khan miai pale yimma pin PDF tangrual le military council sipaite anin kap le a sipailama mi paria zet an thia pale PDF lama mi pakhat an chan thu chua tarlan ani mungyua a sipaiten bike somruk chuang ponglak sak zulani sompakwa martartani tukhan second region mungyua townsipa sipaiten kongzote an hnodarna a bike somruk panga lak sakin mi pathum an man thu hriat ani kongzona a tel lem lo kongkama bike hung mai mai te po an motora an hlan mi thu mitamutu tol chung mi pakhat chuan asoi then khat chu bike khallai sipaite hlo awanga bike tlanchia san te po an khom veka an man then khat te chu an vona sa hle a an thlapak hlom hle ani he thil thanga hian ngoi bo mai lo chu khoi hmuna nge an report don ti an resi lo kongzo te zo lo te po an vai ma veka mi pui soi sakna harap thlak tak ani kong an zo tir hian Facebook a live pe chuak le kong zo te an man box si lo ti in amutu chuan asoi sipaiten an laksak bike te hi model chi sang sang an nia bike then kha chu chiat noi somthum man te an ni ti hriat ani nganzon township kula khua military council in mi paliman Mandalay region Minchian district nganzon township kula khua vain zuni somni tlailam dar thum khan military council sipai motor pariat te chu khochunga lutin chan omlovin khomi pali te chu anman ti hriat ani kula khuwa mi pakhat chuan dar thum vel khan sipai ui chau ho chu anon luta zomio thet min thet newi aungle mu kaunte pali te chu anman anni chu an chen na ina an om mai maya silayan siam ti in an puwa an ron man ani engma fin fiana po chu aom lo ti in asoi an mi man zinga pahni chu kongzona tel to an ni angin pahni dang te po kholal nena lo in ti boy to an nia military council sipai te chu khochunga an lom reng ti hriat ani zuni somni paria zan po khan kula khochunga military council sipai te chu lutin omjanai lovin silai an met poka mai che pakhat an hliam to bok ani kula kholal angzomen chu military council report pachin tu dalan ania
voina po ama ngein firfiak military council sipaite chu khochunga arun hroiluta silai po an kentir ve ni in khochung mi pakhat chuan asoi ani military council shenmek NLD Central Working Committee member ung yang wen chu tukin jingdar kwavel khan covid awangin Rangoon Civil Hospital a aboralti NLD mi le sa ten an soi ani hi Supreme Court judge jingami ni in kumsom sari pakua ani to a zunthum nain covid akai nu zulani som pakhata in senjel atangin Rangoon Civil Hospital lama enkol ania anu ni ku a aboralta ani Mandalaya damlo enkol lai doctor pahni man anni Mandalay khuwa covid damlo te online le amuna enkol tu doctor pahni chu military council sipaiten an man thu Mandalay doctor pakhatin RFA ashil man tok te chu online atanga covid sikai damlo te enkol na le adamlo te amuna enkol mek tu doctor chocho tet le thunai na ponglak ani atanga athona damlo te enkol tu surgery specialist doctor te the te anni tolchung doctor pakhat chuan doctor chocho tet le doctor te the te hian covid third wave aron thlen khan enkol thaidan tur an boipuina sa hle a hetiang huna an man chuan Mandalaya covid enkol na chu alo chamhle don ni in kasia ti in asoi kumsom thummi doctor chocho tet hi July ni som pathum zandar kwa khan Mandalaya achen na ina akazen pakhan nen man antoka a unau pa chu sipailamin chuale ma se ani oro chu an la hreng reng ani doctor chocho tet hi Mandalay Medical University apo subject zongjong le tarmupa zirlai thiam theitak ani angin online atang po in medical lam lecture pathin Mandalay Medical damdoi lam khowela milar tak pakhat ani thu Mandalay tualchung doctor pakhat chuan asoya surgery specialist doctor te the ero chu July ni somparuk khan Mandalay khochunga damlo pakhat a en zo holam chonhudar ni vela military council sipaiten an lo man ani hi mukau khuwa khumza omna damdo ina thokthin ania sipain thunaina anlak nuwa dulawna lan tirin CDM azoma February ni khan nu atangin athona enkolna damdoi dorle clinic te hongin midlama specialist ni tura injir le mek special doctor ani Mandalay khochunga hian heng doctor pani te baka kar khat chungin CDM doctor pali in man antok bok ni in Mandalay tual chung doctor pakhat chuan asoi boka ma se an mingle ni na ta chu asoi langlo ani Julani sompakwa ni min po khan renguna covid lamboi puitu doctor panga te chu military council sipaiten damlo lema changin anman ti siat ani COVID-19 damlo anga omderin sipaiten doctor le mitlom ngai te anman nimin Julani sompakwa khan Rangoon miau dakong townsipa COVID-19 venghim tu le boipui tu then khachu sipaiten thangkam ranin an hathona hmuna te an luta an manual ti hriat ani nimin tuk dar somvel khan COVID-19 positive rin hlel anom ti in COVID-19 boipui tu doctor mi pa pathum le driver te chu ambulance in taw okla pa a an kalna lama sipaiten an man thut thu an hroi tu pakhat chuan Myanmar naw ashil an mi man te chu in chong hnia an hroi chowa driver chu building kongkama an nga tir ringa a chong hina an lu pui hnu chuan an inkhar phui veka damlo tu ma anom der silo mi poimo te anun kalmek ti in an soikwal vela hetia boruak om lai takhian driver chuan miau da kong kong peng thuama tlom ngaya na thokte in sa senghal wat turin a phone ngal thuaya chu lo po online manga COVID-19 damlo thuron pemek doctor pani po chu sipaiten an bungrua lak sakin an man thu tlom ngai hroi tu pakhat chuan asoi na thona ruma luchila anlak sakthan khatte chu oxygen liter somli leng bur somni liter sompanga leng bur sompani cheng fai chiat noi somthum pani hu damdoile PPE korte ani heng an mi man tak mai che doctor pani le mi pa doctor pathum te hi CDM alutte an nia khoi hmuna nge an khung tak ti hriat alani ri lo renguna COVID-19 tomngaya boipui tu te hi thlani liam ta atang khan mi puimang angte an tan pui china July thla atang khan an contact phone number te Facebook a antlang zara heng hi sipaiten siani in an ngai ani public a chuan kan share san lo group san pa asiam chau kan nia ta ukla pa ni chuan ta ukla pa group ti in emo miau da kong ani chuan miau da kong group ti in kan siam mai ani ti in tlomngai hroi tu pakhat chuan asoi July thatir vel atang khan mi noi somsari vel chenna renguna hian COVID-19 wanga thi an pungsot le a
ni khata mi zavel William ni thin kha mi zaruka tanga sangkhat antling titi reng to a sarkar hian invendan le enkol dante chanchin bua le TV a antar lang thin takna a ataka enkol zui om lo thu tlomngai pol na thoktu pakhat chuan asoi military council lamin civil hospital lama enkol na thazok anruam man lova chu wangin damlo te hmanga in tlomngai kan suat top mai ani sipai council te chet hun kan nga phei chuan thi kan tamdon lutuk ti achiang sa a COVID-19 third wave kara hian military council te phiarukna kan ma chontel zela wangin ina tama poimo chuadona hamas wa kut fai taka silreng in hnailawa film khur taka ai in mutkham te po apoimo hle ani ti in Chrisel na lam ngai to pol chuan mi puite an chana sa hle ani police mi sing chuangin COVID-19 an kai thunai na ponglak tu military council noya police mi sing kha chuangin COVID-19 shi an kai thu Myanmar ram police headquarters atanga siat ani June thatop lam atanga July ni somni thlenga an chin sia danin police sing kha chuangin shi an kai to ti in Myanmar ram police headquarters nepi doa duty police officer pakhat chuan asoi shikai te hi atamjok chu Rangoon Mandalay le nepi doa omte annia region le township sangsanga po an tam si an kai thei ti in selhom ma se Chrisel na lam inven na thatok aom lo wang ani ti in asoi shikai tamber na mun hi a hu howa khosakna police battalion ami tele training mek te ani thu siat ani Rangoon mithi ni tin sangkha jahni kai chawin halralnan darka somni pali chung tho ani mi pui maktadoi ruk chuang omna Rangoon khopuya ni tin mithi chu sangkha jahni chuang omin municipal lamin darka somni pali chung staff mun thuma thenin halralna an tho thu Rangoon municipal deputy officer Dr. Aumi Mowa thu soila chongin miawari media chuan apuang chokta ani Dr. Aumi Mo chuan Rangoon thlanmol pasaria ruang ta chu zal ani thina danranin nitin ruang za atanga za somnga boipui thin ani ma se July thatir lam atangin ruang ron tamtanin mun hnia maya hal ania July ni riat atangin ruang aron tam chhaule zuala mun thuma thenin hal ani le a July ni somparia ta chuan ruang zongjong chu sangkha jahni somthum pali ron tling chhowin covid wanga thi za somruk pakwa le nanna danga thi zariat chuang anom ani ti in asoi tlongai polte chuan Renguna covid wanga thi tamjok chu oxygen bur nei lo wang le chan lo wang ani bera military council lam chuan chung ho chu covid dam lo thi angin an chiar du lova chung zinga chuan kumlama upa an tam berani ti in an soibok ani tuna tahan kalimyo le achevel lo ngai thla ila nimin July ni sompakua sangni le somni pakhat khan kalimyo huam chunga covid-19 wangin mi som an boral kalimyo Christian thlanmuala mi pani William ani kolkul covid-19 center atangin mi pani andam chuaka July ni khatatanga ni sompako chunga thizat mi zali somli pariat anni tukin July ni somni sangni le somni pakhat hian tahan bazar building marlam le thanglam kongkam dorka le bazar tukdang ain an thanem sot le a marlam kong suk so phei chu mi pui an khat ti tia masbu afim khurtok lo an thanem ni a riat ani tahan beng chung mun then khata a hu hawa badminton in khel anom zel ti riat ani nimin July ni sompakua sangni le somni pakhat khan kanan ku a covid-19 rikai to zongjong mi somsari pakhat nunna chan to mi pani damfel to mi somnga pasari quarantine center a mi paruk home quarantine a mi paruk anom thu riat ani nimin July ni sompakua sangni le somni pakhat khan khampat number 1 a covid-19 swab test mi somjinga mi pani positive mu ania shikai to zongjong mi somnga pali enkol dam mi som pathum ani thu riat ani khampat number 2 a hian covid-19 shikai mi som parukte quarantine center a enkol mek ania anchung te po home quarantine mek ania mi pathum an boral to thu riat ani tukin July ni somni sangni le somni pakhat jingdar thunga tangkhan kalimyo ZBCM office kota oxygen thun tur bur ngak intlar anom nuala pek chwa tur burlian paruk chau om thu riat ani ole khati jongkha voina chanchin thar kan ngai thlak theide chu ania ngai thatu te hin zawai chunga lom thu kan soye